Sarıtında kaçbayısı kaptaptan, sala sala su jetelep şak-şaktan, jarı şişip tangda çıkan talağan, jabır kavay ölsünde şıbak baktan. Pakta zardın muzdarı, Germet onun kızları, Germet yıldızları. Gayrat küçük alışmagan jigitten, kakırlardı tilimenen jibitken, Atatürk'ün namusu üçünde altın baylığı jaratışkan jigitten, altın kolduz barım, Germet onun kızları, Germet yıldızları. Paktazarda yıldız bolup canışkan, Paktazardar baktalayın tabışkan, her birinin saltanatı toy gütüp, jigitlerдің жүрегіне от жағышқан. Ақ сүйіге құмарлым айылдың ақ қыздарын, Germet yıldızların, Germet yıldızların. Şu ayılda bu Germet odan Kızıl Bayrak'a çeyin 8. klasta 9. klasta okugan mezgilde maşına tağır aytkanda avtobus katta bayt. Keyin maşinalardan az mezgili, ana baştalgıç mektep bütkenden keyin 8 yıllık mektep yok bolğonduguna biz Kızıl Bayrak'a gelip 8 yıllık mektepte okuganбыз. Anan 8. klasты bütkenden keyin 9. klasты 10. klasты ulantıш üçün Japalakka barıp azırkı Kurmanjandатка muzdagı Şerenşevski atındağı orta mekteptin 9. 10. klasını bütküm. Anadolu'ga özünçe bir tarih.
Menem özüm jönünde ayta turgan bolsam, ata eneden жалгыз уул катары көрүп, азан чакырып, анан мага чейинки балдары улам учуп кетип, токтобой, анан ушул балабыз токтосунчу деп ниет менен азан чакырып, анан атымды Токтор Мамат деп койгон экен. Азыр көптүр кийин элге таанылап, өзүмдүн чыгармачылыгым менен, ырларым менен тааныла баштагандан кийин, анан эл мени Токун деп атай башташты. Ата-энем те каза болгонго чейин эле мени өздөрүнүн атаган аты менен Токтор Мамат деп аташчу. Эмнегедир мен ошондо жакшынакай сезилмей, жакшынакай кабыл алчумун да, Токтор Мамат десе. Эми ошого жарашынан ойлор пайда болот экен, ошо жалгыз уул болгондон кийин биринчиден ата-энеңдин алдында, ата-энеңди жер калтпаган, мейли кыз болобу, иш кылып, жакшы ойлонуп, чечимге келип дегенде, жакшы окуп, анан окууну бүткөндөн кийин элге атасына, энесине баягы өстүргөндүгүн актоо иретинде, албетте биз эки дүнүйдү тең актай албайбыз. Актаганга биз өмүр бою алыбызда күчүбүз жетпейт, милдеттүүбүз бирок. Жер көтөрбөс түйшүк менен көтөрүп, атам мен азап менен өстүргөн, жерге батпас сүйүнүштү батырып, ата мени кубаныч менен өстүргөн. Andan beri жылдар судай агыптыр, эчен солуп, эчен ташып күйлөнүп, атам азыр бала болуп калыптыр. Ал денени өз алдынча сүйлөнүп, oynu kezde men özümce söylensem, atamanda süngön o jetim beyim, al hazırçı men özümce başkarsam, o tarınatta jatıp alat çeçim beyim. Bayqabastan maşinanın jolundan, basıp ketet karmap kalan kolundan, jolga çıksam menden korkon atamdan, ay oşuluğu süyüsüne joluğan. Alыс ketken kulunundun karanın, ayatake tanıy albay turasın, kolun gelip sakılamalım, bererelem karegimdin kuvatın.
Günde жүрсең күрсе жетіліп, күйі тұшат алолым демеймен, мені мұрдан көтіргендей сенеймен. Жүргім келет 100 yıl boyu kötürüp. Ay Ataken, ay Ataken, Жүргім келе 100 yıl boyu Atavuz duykan adam ötken balam. Kudayga şükür. Koro kalkozdan nemelerden cılkıların, malların, bakçılar, jaylöylerge çıkçılek. Anda biz serbeygen kız bolgan boz. Tokon bizden atavuz 7 ağayını bolgan eynenayın. 7 ağayını bolgan eşbay, taşbay, koşbay dep. Koşbayı 7 jelme uzdun biriken ele. Canındaki adamdı da gülgüzüp, şumdanıp, İtke talatıp, şonday jürçüken, biri udul bolgan eken. Anam birisi şurada tökme ırçı bolgan eken. Sözünün özü tağap, tutup, ırdap, şu yerlerge, bunday nemelerge tamaşalarda şu kel kılıp jürçüken. Olar uzdan kalmadı balam. Kasturup adam taşlasan, kaltılda korku başlasan, cırılam cürek şu yeter, cırılıp da gidiyor, cırılıp da gidiyor, cazlasan. Yetelep parmak kolundan, taş atsa terim yolundan, aldığa biraz vursan, Akbalat'ta duramoy, Akbalat'ta duramoy soğuğundan. Atamda mağa jalınır, apamda mağa kalınır. Erçigin çıkar diye oyloy, ardımdan ayetçen oy, ardımdan ayetçen oy sabırdır.
Жашоодо адам баласы негизи эле бул аксиома катары айткым келет да, бир жашоого жарык дүйнөгө бир келет экенсиң, анан кайра кетет экенсиң. Токтогулдун ырындай тыңшап отурсаң, Токтогулдун ырларын өзүнчө бир классика, өзүнчө бир эме катары бизге жетип келгенин улам айтып атпаймынбы. Жашоо бир эле экен, ошону жашоодо дагы кандайдыр бир из калгандай болуш керек да. Мейли ал чыгармачыл адам болобу, мейли ал дыйкан болобу, мейли башка кесиптин ээси болобу, жакшы жактан элине мындай сиңирген баазы эл тарабынан бааланган бир эмгек менен жашаш керек экен. Аймактарың жүргөн жерде алпурушкан эмгектен туга терде